Bowling catch up. Oh, nice talk play, strike play. Benar-benar pogromai lah, benar-benar fail. Kanan aja. Kayak hanya nah. Marathon strike begitu. Awak nembus kan? Oh, একদম প্রান্তং থাকলে দিয়ে সর্বপুল খেলি হোক কিন্তু ব্যাট ফাং ফাং মারিয়া ফাং লাগাইব পুরা পিলাক বসো সহামং bowling khumnai khatok kelak bawani kereng mani bai kuno mote marathon kuno toi phang maria abar to ne mani yako nang khilaha hola je wicket keeper kuno aro fielder dan asing ya baga bener sabri rumai lapaya so that kuno run extra run ya ni bai bo khai la raha catch up on the line इस बार को क्या तो long play marathon kesem ni bol ko night talk play क्या surum takai adin suram thanks 110 টাকা মান নাই mung sabai di mung 45 runs 45 run Thok kanai thok long dia 45 run total run 45 45 runs ini yang sudah bagus live botol saja lagi botol saja baik egram sumgro kaya marathon egram sumgro kaya mana becinte bong di toleran 46 run 5 ओवर से 6 ओवर रनिंग 2 विकेट कमाई दले रन 46 ada bini shot mere habun lagi pura tahu hukum tiakin 2 wicket ke bani berke sada ke bini kontra tabong jang wicket fielder kahir sabi khalaha ali nang mani bai confusion sang mani bai 6 over 6 48 run 2 wicket extra pass abar 6 overs 2 wickets 48 runs extra 5 posisi ini sini audience rong no jo to phanyai rong no pa no hambai ma ya phai yu ini khela tui line versus Sukulpara kuno mistake lagi bakal shotkan nai thok mai toiri wang la sini audience rong ke habon nai kure ong mani lai Marathon একদম পথ ছক্কা তৈতো বঙ্গির যে তিন লাইনে তিননি বাই ওইদিন অনেক চিন্তা করে মারাথন 54 রান আবার ইয়াসু তুমি তো হা কিন্তু benar back di na leg by di mana mahal sama dia tuh umpire oke leg by 55 runs. Amar bin Khadi Amar shot naik dia baka berhasil dia bawa dezal naik dia ho benar dezal wajib naik dia baka se awak kelai tu ini ho sokta kuno nari nanja emon lection naik tu kelai mitun nama sokta tu ini ho kuno audience so gurun tak dek ya itu betul ya yang lebih lain ya tempat আবার বিনিসি স্বপ্ন তো নাই মানে কিন্তু বলিং টাইম বিনি ব্যাটিং এ বুঝি প্লাইজাক বিনি বু বারাই খেলাই তো তো বল কই যদি হওয়া ব্যাট দখনাং মারিয়া কিন্তু বল এক রান লাগা ফরেন বোলিং খেলাই তো চালা নাইট টক